салому дуруди худро ба ҳар яке шумо мерасонам, тамошобинон ва мухлисони сомонаи Фарахноз лайв. хуб дӯстони азиз, ман як чанд лаҳза пеш навореро тамошо кардам аз писари акаи Абдулло. чун ҳамаи мо шумо медонем ки як 7 моҳ пеш духтарчаашро аз беморие ки нав писараш гирифтор шудааст, аз ана ҳамин беморӣ аз даст дода буданд ва он нафароне ки дасти ёрӣ дароз карда буданду кӯмак карда буданд, вале мутаассифона духтарчааш ин дунёро падруд гуфт. вале писараш низ ана ҳамин бемориро дорад ва наворашро ман тамошо кардам ки агар кадоме ки тавонад каме ҳам бошад, агар ёрӣ расонад ё ин ки бо пул аст, чанд қадаре ки зӯраш мерасад. бовар кунед, хеле ғамгин шудам вақти наворро тамошо кардам. акаи Абдулло бароятон сабри ҷамил хоҳонам. мо ҳама бо шумоем. хуб иншоаллоҳ ки писаратон шифо меёбад ва ҳар он нафароне ки метавонанд дасти кӯмак дароз кунанд, иншоаллоҳ ки худованд хайри ҳамаи мо шуморо ба даргоҳаш қабул мегардонад. хуб ҳамагонро худованд меҳрубон дар паноҳи исбаташ нигаҳбон бошад. акаи Абдулло бароятон сабри ҷамил мехоҳем. احمد جونم همون خیلی کسان گفتی جان السلام علیکم دوستان عزیز، برادرای عزیز، همه شما میدونه که 7 ماه پیش من دختر جان مریم جون عزیز از دست دادم. از بیماری دور و دراز بیمار بود. امروز من برادری وای احمد جونم همون خیلی کسان گفتی جان دیگه نمیدونم چیکار کنم. اگر بتونم دستگیری کنین همین کودک اونجا دیگه تمامت برام سلامت باشه. برادر همه ما شما فرزند داریم، میدونیم بسیار وزینه وقتی فرزند از دست میتی. برای همین گفتم برادرای خیرخواهی که هستن اگر امکانیت داشته باشن دستگیری کنن این همی رقم کرته همی بچه جان ما در نام ما شریفوف عبدالله یعنی کرته اسپیتامین با و کرته زبیربانک در نام زینب بیبی است. اگر امکانیت باشه شرایط باشه دستگیری کنیم برادران. دعا میکنم که خداوند یکون کس داغ فرزند نبینه. بسیار وزین است برادران. برای همین خدا جان کسی که برادری که در غریبی ها هستند بیرون از تاجیکستان عزیز، در امریکا، در روسیه، در تمامی بیرون از تاجیکستان عزیز من، در داخل تاجیکستان خداوند یگان کسی به همین روزی که ما گرفتار شدم گرفتار نگردم. بسیار وزنین است برادرای عزیز. خدا جان همیشه پدر و مادر بالای سر فرزندا باشن، فرزندا سالم باشن، تبسمای فرزنداشون ببینن، آینده فرزندای آنها نیز در خدمتشون باشه. سلامت باشی برادرای عزیز. رحمت. نخود کی